ada tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next season mungkin kita buat perdebatan tentang Luis Mangor Renzi Bulgaria udah follow kita dan juga Oke, berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Royal Sinaga. Amang KBB mulai naik terjalo madamang dah. Oke. Oke, mau lihat mak. Nian ngapa latung tota. Ngatota be na dihatahon di parserahan, na dihatahon di Bonapasogi siya namang koboredat. Songoni mapartipa na satuluk may dipesi sapat dapot. Laus imara elus tu amang tapu bulun na pinatorang ni amang si koboredat suak songoni doho amang basiha situ morang. Ima podol damang songon alus isukusukum miyamang. Hasil ditonggo rajai inodo si peopon lasuhatahu penno lala tinggal di parserahan doiba odol pas masongon de hatahon ni amak situ morangon ala ki betulat tinggal di Badung doau. Lasongon ido tokkula kami di Badungon ibaga sasadari iulaun ni panggulingari orodo sapitulu isa da parmanggau ni. Laus ido tipak nak bolo tupe hulak konan noni nani hatahon ni tulakku situ morangon pagajang-gajang tikki. Dan ido jadi sapat dapuk maiba jongot nani hatahon ni amak situ morang laus songon ido tong nani hatahon ni amak si kobur sapat dapuk maiba di si ala ido pe namasa di Bonapasogut. Sido boti mak sianiba pinatape mamu saya tudongan aitung dia bakar tobus dope alus manak pe jawaban na pinangido ni amatta si tapu bolo. Sido boti mama. Oh lo, mulai hati. Iya. Jadi gini Inang host. Ya. Adapun itu tadi kutanyakan kan gitu. Karena kalau kita berbicara negosiasi ini kan kembali lagi kujelaskan negosiasi ini punya peluang untuk batalnya sebuah kesepakatan. Nah, jadi kita perlu berterima kasih kepada Akana tua-tua ini sehingga kita pada akhirnya menyadari ternyata Tonggoraja ini bukan arena untuk bernegosiasi. Kira-kira begitu ya Inang Hos ya? Melihat ya Akana tua-tua. Mulai didoko namang kombur nakaning area hamang idoko namang setabi jo. Setiap itu sautik joda Oh, Inang oke dah. Amang. Oke, siap Amang gua siap. Kan itu neng sumuru mazo alana mang balik dupe harus kenai hau mak. Jadi naruh aku mulai tema Inang host terus maju mulu kamar padapuk dupe kan itu au sumuru mazo amangda alai tomar setiap biau dia kan itu do akaraja do akacituan nama BG satoru atik boha adong namar hujulu hubudi akahatakti songo pangaben di paronan marhugi jakutor songo nadalun di pedude au unang masulu makuta yakana humurang dari mana buku semua gala poras mardungat teri ngolate betongan-tongan persarata sorat Oke, horas. Mulate tong dia Amang basiha. Malat ama. Horas sama. Nak nyan Hidup ala bata ala enak amangon puak. Hidup bata nakin enak puak. adong ulon na. Iya. Malat ama. Siap langsung. Ya, heran namanya nyapa Amang Patan. Ada apa Amang Patan? Suarakan suaramu. Mana ika bibi so aram dong atau marlaneng lang. Amang si Tumorang duluan jadi ku sapa gini. Dang Jadi kalau berani ku Amang tadi kabibion holam may typing di turui nga husuru di jukit dang oleh mana majukit. Naning berbali. Emo mahaus akan nabirnyali do iso ni moto. Udah kada bernyali dulu na naik turu moda. Yang narohanan yan. Lo kapicin Ayo nak nang suga. amang Oh, pay majo heran apa anas saroy bana tori jaloy bana. Oke, silahkan Amang KBB. Oh, iya, Teron ke Amang masih Kobo. tedak kita bang. Teron ke masih tedak. Ya. Iti deping nasida asa paniroy inna hape malo bereng panorui roh suman tang paniroy. Ba mamang. Paniroy do panorui beda manorui berarti manihai. Maniroy paingoton. Hera suaranya itu emang toh. simpati hati. Itu toh. Jadi pas di maniroy berarti paingoton. Manorui
manihai. Ini pas di dong nasalai jiwa so nerok kamu dang barani naik banai kau. Bagaimana amang tanggapanmu amang mengenai Tonggo Raja versi dari amang KBB? Buti dulu KBB, dang hamidoko kamu mabiar naik daong. Nah Tonggo hamidokon, Raja. pay majo lay KBB, dang adong, buti lay ko. Ngai suruh pertobaon kem jen naong kem. Asa marsitan daji hitain na. Dang adok kami doko kamu mabiar naik, nah hamidokon mabiar hamu on cam, itu hamidokon. Dah. Kalau dang mabiar hamu on cam majo hamu jo. Jai molo mar Tonggo Raja itu cukup bosimpel mengarang-rang itu lau nih saya. Be harua be bola harua si yahau di sih. Boy dah rodok konon di sa. Kita tema mereka tak amang. Asa binoto kan unang salama makuling iba. Senong salama jauh iba batik na bapan iba do tong kadang kasi Markasi binoto. Torus. Iru na luga tu be iru sonik. Dia hala amangi itu ba. Di Porsia, mang di Porsia. Ay par porsiero avela ay Jono- arondo Jono do jaguta. Itu, betul, horas mah. Disiga olodo hos disiga ol arong lai disi. Uduti mamang uduti. Jadi dang na dia molo tungpe aong son na di deha tak kira kini toru ya mo ba. Namar putar-putar na kipagai jakku alana au molo taring tu kepsenon mangarang amar Tonggo Raja ba mangarang rangi na hobar na nang pulau nutun paling itu orang ado pola gabe nama oli si lapatan. Jadi dang pola di jelas di sia mang ulau ni do si bahaso di ulau ni. Dang pola dibahas di sia asal mah di doko namang mangarang-rangi. Kalau songoni mah. Pulau nah kan itu. Ay do nakaning makanan ta doko di son. Sautik jo utang gapi jo naboru amangon naking Yeah. arong hata marputar-putar di sono do amang terus. Tersingok tu ada batak iba dari dok sehira namar hudi ngasa. Edang boyo benot ta songo bahasa hukum. Dia ada ton atuson langsung terlaksana. Ikon adong do ido sini ini ada bataki. Adong do namar pondung, adong namar upasa, marhuli ngasa ido di sini. Jadi terbukti perlu botota nama katai molo namar Tonggo Raja nak raja lu namar haba. Jadi tentu molo raja nama katai bahatani raja masih bigion kan itu. Nah berarti molo soal tuai mana makatai molo so raja iba pakatai onna berarti dang raja mana? Molo tungang pernah orang lebih beda pendapat namar Tonggo Raja biasa di. Alay tergantung mana buat menyikapi. Dang boy sulpe isi elu saya gua rapi raja makatai. Ayo nabi noto. Molo susah tuluk pibero pada di solma. Ba hata raja mabinayan. Mami aku kataon holi ini. Oke, molate lai si terus. Molo na yula kamu mar Tonggo Raja. Mar si panganon do arong do turu-turu ni si panganon. Molo mar Tonggo Raja. Aro. Isi mamangadok po ni. Ulah song dia dah tongo. Nata bojo binoto kan. Na tontona ulah natar song dia do. Ula bigua hape tahu amang. Napiting Tonggo Raja judulnya. Oke. Isi mana patu paho do? Isi mana mangadok po turu-turu ni si panganon. Baraja ni tutur. Oh, Baraja ni tutur. ay sudah do Raja ni tuto. Tulang. Oh, berarti. Ngabi amang. Jadi memang dang nyambung at posongoni amang. Turu amang madok marlaning-laning, mangarang-rangi. Ay muluer ikut itu pebodo rang-rangan amang. Alirang Tonggo Raja guarni. Batonggo Raja. Iki jolai terus, asa pahamammu do. Molo na holan na mangarang-rangi, ipamipi sa pebodo rang-rangan. Alirang Tonggo Raja guarni. Ikut itu alay molo mangarang-rangi ulau di tongan si mangajana marhiti ada marhiti si panganon gabe di dok maguarni ulau ni Tonggo Raja. Ijabu pe amang bodo martangi yang alirang kibet tia guarni na martangi yang dok. Kunarong do ritual resmina baru pe dok kibet tia. Ngabi amang le
Jadi mulai dok damang penakkan ngani bebe tulang imu mangadop peturu-turu di si panganon namar tonggore aja tak kubotek na tonggore aja nih nilai di sini. Soalnya Mangadop atas pun sana. songo dia do bahasa muna mangadop pun ba mulu mangadop pun tong nama songo dia do nai bahasa muna na orang tebak mangadop pun. Mau pas hotana kemalai si torusi sero na mangadop peturu-turu di si panganon. Dan aku boto bahasa mangadop pun antar songo dia do na lebih umumi baik kamu bahasa muna mangadop pun. Nah, aku boto bahasa mangadop pun. Berarti yang gosong oni dot tong le na pura-pura tahu do lai. HP sih mestinya dang nih botol lai. dong itu, Olah kata mangadop bahasa pedang nih botol lai. Ya, sama dokonokku. Sinonim mangadop pun dong. Bantu jo kadongan haro lapatan na mangadop pon menghadapi apa namanya ya gimana ya? Danga dong itu bahasa mangadop pun. Jadi guarna pe amang kabibi guarna inani adupan mangadupod do guar. Iya. Ido danga dong bahasa na kumoto di Iya luar. mah Turu-turu tong Ah, menok sunari. dan mangadop. Jalo turu-turu. Mangadobi datong, dang mangadop pun mangadobi. Ya. Sudah do jol mana sini mangadopi lai terus. Aido Ale mangadobi. mangadop yang sudah. Maka kurang paham do pelai. Mangadopi sudah do jol mana sini mangadopi turu-turu di panganon. Alai mangadop pun harus spesifik. Iya. Iban Udah paham lah ya. Ay benar rin utum di juru namin po nang rapat mangadobi mahita. Mangadobi Izin lah. sude. Apa pinian? Sarupan na belajar doa oleh. Ale ketika saya mau belajar saya jujur. Saya mau belajar gitu. Dah ngetong, dang adong ya UBG bahasa mangadop pun itu na. Una nga laso ya ibigi hamu gabe itu tidak benar. Mungkin Bukan karena tidak bahasa pernah kita lihat, Begini, tidak begini. pernah kita dengar, lalu sesuatu itu berani kita Beginilah, katakan itu tidak benar. tenang Gitu dulu. ya. Jadi Bukan bahasa nggak tenang loh, Le. maksudnya begini. Oke, guys, lanjut. Masalahnya Tapi biar agak berkelas sedikit lah, itu masuk ke lekku. mungkin penyampaian penempatan bahasa di tempat lain dan di tempat saya berbeda. Mangadopun. Mangadopon dengan mangadopi itu pengertiannya udah berbeda, Mang KBB. Mangadobi bahkan aroma tong kan itu naik. Sudah bilaksanaan dari si. Ayo dong. Kita lau mangadobi haube, nah kan? Itu toh. Betul. Nama ngadopi sudah. Sudah. Sudah jolma. Oke, Sudah keren. jolma. Jangan Nabe, nggak beos. Nggak boto be, nggak boto be. Nggak pahami be. Aterbuti do. Namar titok na belewu. Go binereng. Nian napa malo-malohon. Oh, Toy malaikat baby urusan nami may dangarong urusan muna sila. Oke, kupotong sedikit ya Amang KBB, kupotong sedikit ya. Jadi kalau room edukasi kita ini Amang KBB di sini semua itu tidak ada yang paling mantap, paling benar sih, paling pintar membahas adat karena di sini kita garis bawahi bahwa room kita ini adalah room edukasi. Ya, di sini kita malo-malo kami kadang ada urusan. Biar saya perjelas. Iya. Izin, Sama KBB. KBB, tunggu ya. Tunggu Masa sebentar, terganggu KBB. lah. Oma nahya hujalo japar pabua na jo tau mangadop po turu-turu ni si pangano molo martonggo raja. Tunggu ya, sabar ya. hari. Terdoan dia, terdoan. Hari. sedang ditada Amang Alay KBB cuma ya. masuk Ha? nodok KBB. Alay molo bereng. Karena bagai itu hala am memang na berdiskusi Dah, kita atau holi-holi hanin dia, kaholi-holi. ini warna tarean osang. Pema tenang, una pola panik lain. Tusi dohita. Jadi mau lesona mang, mau tonggo raja, si soli mana mangadop turu-turu ni Sipangano, manang pedua ni suhut, manang persinebul, jala persinebul lima raga sitangkang ngaule, jarong mau pulu osang nokya hujalo, sian ulah tonggo raja. Ngabela Nggak didokon na Bang Oh, Parto jadi ba memang pini. ledang nama ledang nama yang kok malo-malo beda. Masuk tuh. Oke, Buti Lena. do. Buti ya mang kubur. Pay mo mang kubur. Patudu Ngaya macho hita lay KBB. makata. Nga tiga biji osang-osang arong di nga Oke do kami makatai do layon. Dok lai si. Bahkan perbedaan si dapok suluk isa daulaon beda do literasi ni layot tu pemahan ni umum.
pemahaman nilai Itu psikologi beda do masalah. pemahaman ni sidabo suluk tu pemahaman umum na binodo Le, atarido na leku, unot selai. le, pribadi mulai jangan bawa kemari. Kalau Ya Anda nggak toh, puas, artinya, Anda maksud buka room. artinya, Ini kan Tonggora aja, enggak, maksudnya gini, Anda harus profesional. Mau Anda ada kurang puas Anda, ayo kita buka room, naik. Kita diskusi berdua, gitu loh. Biar keren kita ini. Iya doh, Pak. Unang beda aja, buat tualaman, maile kita. Oke, dah, leku, lay terus. Oke. Iya, dong. Jadi ada bahasa itu turun amang apa ya kan do bene kusuku nak. macam Alana songono. nah di batu Tentang dodang sangat elusi. hatong dang sono be. Tentang Nah, ilo ko namang si hata, Mencuntak molo. ay gabi berdebat tamu di gijang ay namang si Mencuntak be may ba. Iya, adong songonon. Nakenang sanga hue lusi na boru tarsingo di media on adong hata na pamalo-malohon ninna. Sa sitong na ikan mungkin menurut penilaian pribadi. Alai molo pe ipe maham pribadi. Tumagod do pe molo diaw na pamalo-malohon daripada na patotohon. Sa tapahami oti. Tumagod do pe. Makana naking amang ngudok kan au marsiajar do beto akan atumu hudok ko do kay baking makana naking dak ya adong ngudok kon na adong na pamana maluhon ibadison jadi ala naking adong musi disukun gua padapok ni amang Fernando ini nah jadi masih belajar saya nih kudo nakikan jadi ini songna dok kon si KBB naking udah nggak usah dianggap ibarat sangono satabi sangat ni amang dohot dison atau amang anjing bergonggong kafilah berlalu imana ronokku masih bana Iya, ala sa oti amang Fernando nang salah tanggap pita. Jadi molo di pangatusyo ko manang di pemahamak ko dak foto na berbeda tuak kadongan dari gijang. Molo tarsingo ada tu nomor siajar do kita sudi. Danga dong ison kita na mutlak jadi guru. Kita kan nomor tarias, songo dia pemahamakku pat orang tua kamang na gijang ngor songo dia pemahaman na sida pinatorang. Danga dong disok kita na gabe guru. Nama do ikos songo na huwoto ordo na tikos. Danga dong songo ni iso. Ido tabo ni diskusyon. Cuman nakin ba adong sawotik mungkin ala amangi songon hadi dia membuka pikirat tadi napala jadi masalah molo gabi songoni piarong sipata memang kunarong go songoni sipata sa songon na milebar pembahasan ni kan itu karena Alena tiba-tiba baru sobrang komite ini pikiran murah do anami papa. Dang mabuka pikiran nih. bagaimana Mabuka perbedaan do Saling alam ko tadi. burgabena. Satabi jo, akana tua-tua. satabi dung humoto be ahon KBB on basa KBB di banwana dukumoto HP dung searching di hakon di tableton HP KBB di banwana karo bukan batok batok do si bola hutan naroha Satabi jo, ibu host. Naking adong pertanyaan na sumaralus do besia namang kobur. Iya. Isi do patu-paho turu-turu si panganon mulo martonggora aja kaniro aku pertanyaan dah. Sekalian manian amang koburi, baik kamu maju alusiamu maju pertanyaan muni amang kobur. Alana rang boy dia alusi si KBB naking. Mama. Ayang ko na patupaho namang asal nung molo marulaw kita sa itong do Memang madusud GP. na patupaho. Na patupaho na lay nakaring na usukut di bana na mencoba doa menginterogasi bana. Toho memang na betul-betul dipahami bana. Ya ternyata memang dia tidak paham. Mohon maaf. Memang sama sekali dia tidak paham apa itu Tonggora isi do masih pangano do naniulamu na Tonggora niku kan iro masih pangano ninna molo masih pangano arong go turu-turu ni si pangano adong atong isi na mga dupon hata mga dupon pe nga menuai pro kontra ayah do pala holan hata mga dupon pe nga mol masyat tusan buhama be nom menguduti perdiskusi ya besonna alai mengalusi amang tapu kembali na urok ko ni amang dan gabi saro pahonok kemudian nama saya bona pasugit not di luar nasi ngale mo bona pasugit on molo hata Tonggora aja na mangarup peturu-turu ni si panganon hahanggi ni bona suhu manang P2 ni hasuhuton manang sisuli-suli ni hasuhuton manang pehorong ni parhata nanong ipajul manang na persinep songoni mamang tapuang gona patupahon tongdo bona suhut alaira kyar be huber Tonggora aja gabi hula-hula mangadop peturu-turu ni si panganon ya amang KBB ya kalau misalnya saru pada roto amangda molo kurang malo mersi ajar kita molo malo mangajari tasongoni doma
Mulai dia mang tapu. Oke. Ya, mulai dia mang kabur. Tasapa maju amang JP si Banjuntak ngana iba na nalan si KBB nakaning. Horas Samang horas. Oke, sudahnya. Ba adong pendapat siya namang? Songonon, Ya. au dang dapot dope piga buku hujaha. Buasa tudu-tudu ni si panganod di adat Batak, ikon didok majonoeng sian daging manang horbo lobu sitio manang namar miak buasa sian hula-hula tuboruna ikut deke sedia do na jolo ditarik filosofi ni nagabe adong di bayi si songoni ima suku-suku tu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan amang JP Simanjuntak. Kita berikan waktu dan tempat untuk ya, Bapak. Mungkin saat itu nampor mungkin Iya. di hari-hari nang lewat dang masuk hala amang tentang di sungai ate buka amang nian di JP Simanjuntak cuma dang napok hala amang tentang mau sebenarnya buka yang kita sebuah bahas. buasa gabe unga. Ni jabat. Jadi mau buat seni analogina sa pertama hian perburu tu pardoton do. Ido siap dasar ni di ada dasarnya ada batakina kengi bahasa gabe daging manang na juhut sian para anak deke siap perburu. Mau di sini baik memang perburu tu pardoton do amang ido awal cerita anak. Benda beda apa tina tungani perbubu mak manang pardoton mak perburu. Perburu mah sian para anak. Itu analogi na dibain amang JP Simanjuntak. Nauli amang atarido nya kuboto. Jadi on agak asik ya hubigi saya dapat dapok nina tua-tua alai agak maul dohonokku. Jadi hiado dok na tua-tua tuau dukya usukunon satabi dihita saluna. On agak au dang dapot di nalarru alai song nedok ni amang nakaningani ngahianya terbigiau sa pardoto dok perburu. Aina dapot buruan di mana benda boy di bawah di mana tu hula-hulana na pardoto di mana di danau toba benda ibuang gabi dikke. Adok song onok ya dak boto dah alai ulu dora salah. Tetapi dah satabi dihita hiai dok kotu bigi ay daging gona binuan ni ibotomi molo diliak koyal langon di babi mamangal langi alay molo yalak diliak koy gabi langon ni raja anak ni raja manod dapot ni botomi artina kualifikasinya daging molo sa perburu manak hula-hula tuboruna tong do songonna pardoton nak kaningani ido ya hubigi jadi isonau sebuah senaik songoni filosofina bain nagabe boy gabe daging guna binuan di botomi artina kita bawa raja adongi botota molo lebah kita di bototai ay daging guna binuan ni dakta jaga dok dinggan akhirnya baulo ma gabe raja dang anak ni raja bian non mendapo ibotoni bayi gabi ulu manon babi manon mengarbuti dok dia artina organisada buru dihita ikut dinggan jaleko jaga jamot kita ala odon non nagabe pasangapok hula-hula nagabe alani daging guna binuan ni botomi jaleko dinggado jagaomu jaleko nodon nomuse nagabe laho si Aro nang membantu burui kama manglobi at tarima imadak kuboton na sungod dia alay au sa pendapat do amak dohot amang guluharaw na tarido ya sahali jahabuk kumulate. Teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.